Oke, barudak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang aya nanti rek ngurak dari aya mah ngurakna duaan, duaan. Barudak mah nya personilna areueuh barudak. Personilna areueuh barudak. Di mana aing ngurak ayeuna? Tempat biasa, spot biasa. Bae menang hiji tapi 2 kilonya. Iya. Tah, siap berang sepil heula. Siap. Tah, di spotna biasa rawa. Oke, lanjut di dieu ka ditu ka sawah. Tos di dieu langsung ka sawah. Gaskeun di sawah, sugan menang babon sawah. Siap, lanjut barudak. Bos duta cenah. Aya sambaran. Aya tingali anjing. Tah tadi euy, angkat ae. Gas. Iya. Anjing. Aduh, bogo. Aduh. Anjing kawanan pogo. Aduh, bari aduh. Nah, anjing nyambojit euy. Aduh. Kumaha? Tuh, Bos Enja mendapatkan sangutan. Lihat. Oh, tos labi euy. Gasnya Gas. Ada? Aduh. Oke, ada itu. Ada. Wih, nah gitu. Wih, nahan cok. Perilitan gitu. Nah, wih, lumayan lah. Lumayan. Aduh, lumayan. Bile. Siap. Di situ ada Panji. Ji, melonggol ka dia, Ji. Wah, ada sangutan, Ji. Belum. Lihat dulu ke sini, sepil dulu. Ngagaya dulu atuh. Mantap. Bos adut cenah barudak. Aya sambaran. Terus tuh narik deui. Atas tuh terus mantap. Sok atuh gaskin. Aya. Aya. Ayalah. Iya. Wih, anjing tanagana euy ayaan euy. Ulah, lumayan gede mah. Ya, badagnya. Monya. Tuh. Wih, anjing merilit tuh, Juh kene, Cok. jauh anjay. Tah. Ya, badag. Lumayan. Babon. Babin. Hei, Aduh, pilih lah tuh. babin sawah lumayan sedikit mah. Capek anjing. Boleh. 10. Siap, ate. Mak. Boleh.